Juniriat Zanin Zanlaya Trangin Mizoram State Chunga Total Lockdown Kalpuile Anidona He Lockdown here Nisom Pali Chung o Tura Ruaman Ani Tin Quarantine Period Nisom Pali Chu Aray Laudew Ani Tin Tuna Trangchuan Quarantine Period Hi Nisom Ni Pakhat Nito Tura Ruaman Ania Tuna Quarantine Period Hun Mangzo To Tepo Nisari Dang Khung Chun Zom Le Tura Thupe Ki Chua Ani Haibaka hian home quarantine chu him tok lawa riat ani awangin damlo na le trulbik takthil ani lo chuan home quarantine turati ani to don lo ani lockdown khau zoka kalpui dan tur kai hruaina hi chanchin bo seilai hian kan la hrekim chang theilawa vengle khuwa azerin lockdown kalpui dan tur hi adanglam hret hret don ni in alang Mizoram hrivei mek kan kolzat chu tuna hian mi somli pakhat anni India ram puma COVID-19 confirm case kan nei zathi noi ni singa sangkua zali somkua paruk anom toa dead report sangsari jani som pathum om to in recover noi khat sing ni sanga jani somkua le panga anom to ni ti hian India rama active case omek zat chu noi khat sing ni sangruk zakua somsari le pathum anni Heti chung hian voin atangin India rama pathian biak in krang le mall te restaurant te hon phal arem tia epicenter angmaya Shrivei anpun luai lain heti anga sarkarin ram chung atha zalen tamai hi soiselna atam hle ani nimin jun ni sari khan India rama shri alaulu tir atanga Shrivei mu chua antam berni kan thleng le a mi Singkhat Zariat Somriat le Palilai Muchua Anni Request Aum Nuala Wangin Line of Actual Controller India le China Buaina Chungchang hi Thirjui Tiang Military Level a Inbiak na Chungchang a Khan Lut Ngal Deu Top Maila India Sipai How to le China People Liberation Army How to te Inrin Nikalta June Niruk Sanghi Somni Khan Eastern Ladaka Maldo Muna Line of Actual Control China Ram Lam Naya Inbiak na hi nai ania he military lam how to te Inbiak na hian thil tam tak soi ania military level atanga chinfel le final thailo thilpo awm nual ni in NDTV chuan antar langa India hian adin na ngai ala so son lova athuken pa ngai chu April tha India le China Sipaite inkara buaina achuama Line of Actual Controller danpa ngai anga omle India chuan adu aniti ansoya ramkhroi tu te inbiak na ang thavin China hian India border road construction atopsan masak anphut vebok ani Inbiak khunchung hi harain dar karnga donlai inbiak na hi nei ni in news site trend khatten ansoibok NDTV hian asoidanin China le India hian anpani hian he boina hi silai puaklovin ralmuang taka chinfel andu veve aniti army lal te hian ansoi vevea chubaka chuan rampani big te chau inkara ramdang inrol velova inrem na zia andu boka India le China border po thilmamo lo thailo angai angchi te ti changtlun ero anpom veve bok India Foreign Ministry thupuang tuin NDTV arhildanin kumin hi India le China diplomatic relation annei atanga kum somsari na ania hei chen hi inpo na thatak anlo nei to awangin inpo na thale zualjok siam ani andu ve niin inbiak na hian hei hi anpomti atar langbok heng hi voin khan India Foreign Ministry hian apuang chiang chau ani India le China boundary kilometer sangthum zali somriat le pariat jeta thui Line of Actual Control chungchanga hian China hian voi tam tak India laka buaina asiam toa chu wangin thutluk na ero chu siam alani lawa rampani te hi online biak le angai arin oma sarkar khroi tu lamin anla pending ri he inrem na hi India in appending chan hi enge ti in National News Agency trend khata discussion te nein anin rin siak le mek rin dan tambera chuan China hian inrem na engma aza pathin lo awangin
tuntuma po hian agreement hi India hian assign du lo mai thaya tin he inrem na hi sign ani chuan India hian border road construction hi akal pui chhun zom thei don lowa hei wang hian pending ani ri niin an ring bok inrem na an sign ma hian in biak na voi engemozat kalpui alangai phot don niin tarlan ani bok India hian beisaina anei sang bik vaklo niin alanga inrin nia in biak na nei ani nu hian kan tarlan fo angin China thu puan zarna Global Times sa China sipaite in puwa cha laile military exercise satlia lo deu anron tar langa tlangrama anchet lak danvel antar lang na sahlea he thil hi India avauna ningeya ngai ania line of actual controller buaina mun hi tlangram ani ti lo khretelila sipai ho mai ba ka hian ral thuam te po anron phau chuak na sahle India le China inkara hian buaina om fowin China sipai te hi line of actual controller India side lama te lolu chang ombok thrin ma se sangkha zakwa somsari nu atang khan voi khatma silai ala puak lawa Pakistan nena kan inrina line of controller ero silai apuak deuh rang thung hei hian China in India hi apong pongam ngot big lawa India point ral thuam cheleka du big lauti atilangin arin oma tin China hian terrorist hi a huata wangin India laka boina siam tura terrorist aman ve ngai lo wang ani bok Pakistan ero chuan asipai te mang tak tak ngam silawin aram chunga terrorist akhoi khoma chung fir fiak pol te chu India sipai te lambun le suam turin aron tirlut fo thin chu chuan India army te silai atipuak jing thin le ani nimin mai po khan Jammu and Kashmir chimlam Sopian district a mifir fiak pol mujahidin ningeya hriat tenen voi ni ngot anin kapa nimin jinglam khan mifir fiak panga ka hlum ania nizana khan inka na thengle in security force ten mifir fiak pali an kap hlum le ani anin ka chung hi arei angreng viau ni in soi ani bok India le China inrem na kong anzon mek lai hian China chuan voin khan Global Times sa India le China military level a in biak na chungchang hi antar lang ve thowa ma se hetianga buaina alo chu chan hi India sarkarin danbo chein Galwan Valley a hian China side lam naya kongpui aron siala chu China sipaiten anlo counter awangin sipaite inkara buaina achuak tran aniti in thiam thu an soi chunjom le ngal towa Global Times hian China le US inkar boruak achiat berlai huna hian engtiam malak turnge sarkar nena thuron pek ani ti in he thurona hian inrem na anga kalchu China chiat vek theina ani awangin doklam ma hian boina alachuak le ngei don awangin China sipai le ral thuam ta chu thuam chak le zuala line of actual control a hian tun aya nget zoka inso nge apoi mo zoka niti antar langbok Global Times sian an news headline apo China le India bordara in biakna kalpui mek ania buaina dang lo thleng le thei hi thir masak phot angai resolution siam chunjom le ani main line of actual controller buaina chuak le thei tur laka in venna ngai tu masak atul tin antar lang ko mai bok India News Agency thren khat point China nen in biakna hian tuna thutluk na siam hal rum chu thil tha ani anrin lo thu an soi ve thobok achan chu China hian abum na thang mai ani thaya China bum hian India hi omle to lo se andu ti an soi ve bok ani heti lai hian China hian aral thuam le sipai that ziate aphau chuak nuala ma se hei hi chu ati thindan pa ngai ania a then omram te arum thaina man ruwa ani kumtina UK in ram krang India po telin internet 5G siam chuak turin tho hona abot sai meka China chuan voin khan China technology giant Huawei chuan khovela 5G service masaber chu antlang zar thuai don thu an puang boka Xinjiang chuan Huawei in 5G asiam chuana turatan hian China poisa
billion ni point pathum panga a investi antar langbok tichuan India le China line of actual controller boina chinfel tuma in biakna a kalmek lai po hian rampani sipai te hi line of actual controller online epton renga the Indian Express chuan voin khan line of actual controller tension chu angai reng ni in China PLA le Indian Army ta chu online app na sa hle ni in atar langbok military level a in biak na zongjong hi Prime Minister nena thlen ani toa China in India in kongpui asiam lai mek chu top san tura aphut na hi pom ani donem hriat ani ri lo ani heti lai hian Times Now in atarlan danin khovela democracy ram rang pariata dan siam tu te senior lawmaker ta chu anin phur khom meka achan dangwak aomlo hengram pariat te hian Inter-Parliamentary Alliance on China ti ming in phoin andina hengram te hian antumber chu China in kongkrang ranga khovel a challenge na lodan cha zel antum don ani hengram in telkom te hian democracy ram ta chuan democracy rorel na ani ang takin chu rorel na kala chet chu rm ti don lawa politics thil ani emo sum don na thil po ni se democracy in rel bol na anglo taka che chu eng in rem na ma anzia puin an tho pui tur ani lo tin international law kalin an chetur ani lova mihring dikna chanvo an ngai poi mo tur ania chutiang ngai poi mo lo ram chu an tho pui tur ani lo heng te hi anin nga na poi mo tak ani don ani ti an puanga Global Times atangin China chuan heng in telkhoma mindo tura tang rol ho anti China alliance reng chu tun ang century a hi chuan an thil tuma hian an fel sa ti lo hro se aron ti ve bok heram pariat intel khoma hian ram pakhat atangin mi pani zel antela member ram ta chu Australia Canada Czech Republic European Parliament Germany Japan Lithuania Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA te anni heng tang rual te hian eng ang takin nge China hi an soi ngin thai kan lo thlir zel don nia thalak karon da ho te hi anram ai wa he pola tel tura than chua te thalak anni khi le ruwa nasatakin alo thoka ni eng mu tur om lo nuwa ruwa le thi chuan ban hun anei don ani ti ringa in chunga tom hul tlat thin ta chuan ni eng moi takle khothiang kara chimbal moi taka jam rai mai chu an mu fo thin Rainbow Channel clear tu te in veng ula COVID-19 laka in lo him zel don nia